Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini adalah amalan pendobrak pintu rezeki. Siapa suka membacanya setiap hari, maka akan diberi harta yang banyak, anak-anak yang soleh-solihah, dan rezekinya berkah melimpah. Nah, di video kali ini kita akan membahas istighfar pendobrak pintu rezeki ini. Maka mari simak video ini hingga menit terakhir, dan jangan lupa menuliskan hajat dan doa para sahabat di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani Al-Dimyati menukil kalam ulama salaf sebagai berikut. Man ahabba an yukthara maluhu wa waladuhu wa yubaraka lahu fi rizqihi. Barang siapa yang ingin dikarunia harta yang banyak, juga anak yang banyak, dan rizki yang dianugerahkan kepadanya berkah melimpah, falyaqul astaghfirullah innahu kana ghaffara fil yaumi 70 marratan. Maka dia hendaklah membaca setiap hari sebanyak 70 kali bacaan istighfar pendek ini. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Inilah amalan yang dimaksudkan, yakni membaca istighfar pendek ini sebanyak 70 kali. Siapa yang mengamalkannya akan diberi harta dan anak yang banyak, berkah melimpah dan solih-solihah. Mari kita amalkan setiap hari, kita baca sebanyak 70 kali, khususnya di waktu subuh. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 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 Astaghfirullah innahu kana ghaffara.
أستغفر الله إنه كان غفارا 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 Aku mohon ampun kepada Allah, sungguh Dia Zat yang Maha Pengampun. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian para sahabat, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.